igama uJabulani wakamkhize niyazi uma sikhona mina sesikhonana sesikhona isiphithiphithi yabo futhi iyona indawo sesotholana kuyona le iyona into indawo la sesokhuluma ngezinto ethithi poetry iyona indawo le esesokhuluma khona ngalama beef akhona ungagcina ukubhala ku Facebook because ezinye izinto ukuyibhale lapha na ku Facebook and ukuthi ke kuyaphithizela phela la esemhlabeni siyaphanda sempantweni uyabo ugcina unga-elaborate ngokuthi okay mfethu ziphi ziyaphi ngaleyo post osuke uyibhalile abanye azabuza omunye umuntu ukuthi hayibo mtshe usho bani yabo like manje usungcena yabo lokho ngoba uzofika nalo ke comment manje lokho bo back and forth ngathi ubaba wengane noma wengane bexabana lapha bebangisondla yabo so ilezo zinto benginqinisa yabo so isona space leso hlangana kusona but ke eyinto ufike ifike emqondweni akukona ukuthi nje sohlangana la every Wednesday every Friday no akuyona leyo shandisi le mengizwa nje ukuthi khona into kumele ngiyilungise o ngiyiclearishe o ngibeke umbono wami enye into ufake uyifake ekhanda lakho leli cwele inkondlo ungacathi indawo le yokuthi kuzoliwa nabantu nani but I feel like ama credentials ami ayangivumela ukuthi kungaba nombono enkondlweni yabo so yeah but yabo nje into yokuqala engiyibuke la kuyiletuza kuyiletuza singena kuyona le shandisi engiyibuke yenzeka la kwi-poetry space kunaleto ukuthi abantu bonke abantu abakukhona ama-poets ama-artists ne-audience namanye ama-fans analento ukuthi kufanele ube humble wonke umuntu humble ngathi sesontweni wonke umuntu humble like honestly akona wonke umuntu humble emhlabeni akona wonke umuntu humble emhlabeni kumele ngaso sonke isikhathi kube wonke umuntu humble akuphoqelekile ukuthi ube humble umonela umuntu lo uyazenzisa lo muntu lo yabo amfethi ngiyathanda umsebenzi wakhe uyaphila awuyathokoza ukubona uthi ngimaketha ke lo ngenza isilima lona yabo so yabo nje okubuka ustaring ubuka umbali imali imele ubuka khona ngethundo magwaza eleyo ngane thundo naturally labo bantu bahumble abakufake ukuba humble yabo abanye benu uyabona ukuthi yabo lo uyakufake manje wenzela ukuthi anganyathela abantu obhozo yabo ngoba manje yabo bazongambizi kwi-event ithizeni bazomhlinela mase bekhlinele khamba malini i-bank account yakho akuhambi itwa amanye ama-beef ngithi mina a-healthy for i-industry yabo angithi a-healthy for i-industry yabo so why not aswayeke yabo zikhali yabo zibulalane ngala yabo for instance yabo le mothi ngi-address le first le kaZamani Mzobo yakujwayelana yabo ngithi ukuthi ngi-address nje lo mfana ukuthi uZamani Mzobo usisi Mzobo lwana walapha eNandi uZamani angimazi eziko akazafika ma-adsagini aseziko angimkhumbula mhlawumbe bakangikhumbuza opota no Bright no Squads angimkhumbula uZamani Mzobo emaleti zosizwe ngisho ithombeni angimkhumbula uZamani Mzobo but uZamani Mzobo uyama athi eziko kushawa abantu ushonya nje kushawa abantu eziko ungakazofike washawa eziko that's number 1 but hayibo ngene stage lapha uyashawa wazi wame DUT wayisho lonto ngamfonela uZamani yabo ngamfonela uZamani no ngifonela ngamsendela iVN ngathi Zamani khona inkinga mfethu ekhona yini yabo wabo wangifonela ngifonela ngaWhatsApp nafethu ayikho inkinga ekhona MJ vethu mina nabafowethu ngiyazi sipansenu bla 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 it's okay it's fine Zamani yabo it's fine but bengifuna ukwazi ukuthi khona ni beef ekhona yini yabo you can't phela like uhamba uhlezi wonke umuntu wena ohlangana naye ngisho kuma gatherings bayenza lento uyayenza lento kuma gatherings athi kubantu eziko kushawa abantu wazi wahamba kwinkondlo zaphilisa uye check ama episode yaZamani Mzobo la ethi khona eziko like eMlazi bekuliwa nama artist how ungakaze ufike asejini yasemlazi like ngoba directly like indirect ukhuluma nezipho because yona umnabweni omkhulu yabo how beshawa kanjani yabo enye into esicefe ngalwa mjida
ulwa nawe ebekuhlekisa ebekuthinta vetha silwi nawe but motho uyabletuza uyalwa wena usewumuntu omumbi yabo motho na respond usewumuntu omumbi yabo wasuka yabo nje recently uzamani njalo ngoma period shuthi nefa sibe nenkinga uzamani ngoma period ifa sibe nenkinga usando kusuka lapha na Facebook wathi yena sesaphupha yena usamile inkondlo zamani sinama responsibilities kumele siwenze sebenziswa imndeni ofanele sinayele yabo nama responsibilities khona ingane fanele yabo like ngeke ngithi ngimdala ngalo ngithi ngisayimbongi ngisamile nengane yami izongifica ubaba kwenzani baba wimbongi yabo like dog come the fuck down yabo come the fuck down yabo wona ngokuthi ngokeso sikhathi lapho usuke uthole khona umshado lama under budget wedding ensiwenibizwe kuona la manje umkhonyane wesidaba odaba kakhulu esontweni base wasetholela intombi lapha esontweni base kuthiwa abashado wasebizwa wena ukuthi uzozoba uMC uzozobuza odelela thina ezinye izinto phela zamanje recently uposte utshele umunye umjida so ekhuluma namajida like ngizoyifaka la ku screen leyo Shandisi le nto so ekhuluma namajida ethi abanalutho labafana basemlazi ihamba kanjani message hey abanalutho labafana basemlazi uhlama bashona baphupha inkondlo dog sibadala yabo inkondlo sesizenza ngoba into ongeke inkondlo uthi uyayibalekela uyathi uyitshito uyayibaleka mase egazini kwenu sesiyenza ngaleyo level leyo yabo wena mosathanda ukuma ungahama dog yabo but enye into uma ukuthi yabo le esicefe ngale Shandisi le enye into uma ukuthi beef uyabona ukuthi isifana ngene emandleni let it be yabo ungalokho ukukhuluma ngathi emakhoneni yabuya yazongitshela ingane yathi hayi lo mjida bekhuluma ngani uzoyifaka lento la ku screen yabo ungalokho ukukhuluma ngathi emakhoneni woza la sikhulume yabo sikhiphe kwi-industry sifake emgwaqeni bona ngathi okay uba indoda komunye yabo because phela mana njalo wona ukuthi okay vuka ukosisi namhlanje fa ukhulume ngabanye abafana emgwaqeni yabo einganeni wonke ama poets lapha wazobuza enye intwana yabo yakho lapha nemlazi uzaba nami enzani lutho uzamani waqasha kulento yaseziko ishow yesingamanguni waqasha uzamani mekuthi sinasilwethe because yonke lento so ukuthi uBright waxabana noBright uBright akalona iziko futhi babe ngaxabani by uBright washi opening up into iziko manje lenkinga nayo uzobhala ku Facebook page ku Instagram uzobhala ku Twitter mina nenkinga nawo ngoba mina nenkinga nento lizoyi address iziko ipage lezi kama pages ama social platforms eziko lamagama yabo so manje ngasimele wena zamani usuthi lento isuthi uzokusithuka ayekho kusabayo like akekho umuntu okusabayo enough indaba yakho mfethu yabo ibeef into ekumele ibe khona kwi-industry because iyayenza isikhulu khona abantu abathenga amathikithi befuna ukubona ukuthi ubani kwi-event like for instance asije ngiprefer no starring yabo mengiprefer no starring khona umuntu othenga ithikithi kwi-event ngoba efuna ukubona ukuthi ama performances ethu azobe emi kanjani ikhona ni dispom na lento yakha i-industry ikhulisa i-industry yabo so manje lento yena uba humble wonke umuntu humble manje lento at the same time ngiyayiletuza ngithi mina mawukuthi unenkinga nomuntu ungayi personal yabo or men beef njalo ungayi personal buye uyibambe phela yabo ungagcina uthrowa njengozamanje nje bese esepersonal ngalendlela esethi asinaluzo sekufana manje yonke into esenza siyipostele yabo but maybe uthi ayikhala beef dog yabo ayikhala but ungabusukhayiza kaqala usuya recruit amasekumele nanama unknown artist or ama fans lawa ajabulela ukuthi mehleli nawe asezokhuluma asezolalela izitori zikabani wasezothenga isite kabani uthi uyambona lo bengimbona ku Facebook uma ngisambona hayi uthi uyambona wasawona ama friends noba like ayibolona uyangihlinela like but okay whatever yabo ngeni lutho ebank aphumulitho ngawo yabo masulandela ngangatshelwa ingane lapha emuting yathi yazi mfethu wena into ekwashiwo ngawo eyashiwo ngawo ngumunye udate
ngangitshethu iyona mfethu awuyona futhi into ehlezi isho ngithi exactly it's because thina enye into esibizondela yona lapha eMlazi sizondela ukuthi siyakunqaba ukuba ama fans so manje sasedebeni lekenge nje yale KZN iyakuthanda umuntu ozohleze encetheze emva kwayo mfethu ngiyakuthanda umsebenzi wakho put bana manje nazange nje emncaneni bethu azange sidlale uShandisi leso beyikhala nje bese sizasikuza yabo and mina hambe eFacebook wami uyo like ipost eyodwa engathi artist lubani liwork just because eziko sasinama structures ukuthi sinama junior sinama senior sinama mentor sefa sifele lokho mongekho ready awukho ready indlela organization yakhiwe ngayo leyo yabo indlela organization yethu yakhiwe ngayo leyo yabo amabeefu akhona kumele enzeke but ungayi personal yabo ngoba mase kuyiwa personal kuzobe sayona ibeef leyo sekuthi yasemgwaqeni leyo yabo nje enye ibeef yakho enye beef record yabo eksafuna ukuyizwa nje ngempela mase ngempela eleka zamani fuck him eleka Cofi nika Gubhela stay public noqwebhana public sesikhathele ukuthi ubani akazwana hayi uCofi akazwana noGubhela baxabana bangwana besicela banje public sisibone yabo sesibona izikhipani ziphi ziyaphi yabo I want to talk about futhi indaba ama poetry session angiqalela ngiyawa encourage ama poetry sessions abe khona yonke eyakha iindustry leyo ngoba the moment sinama poetry session amaningi the moment kwakheka ipoetry industry the moment siba nama healthy poetry events ngoba the moment engekho ama lentuza ama art session or poetry sessions the moment singena ama event that's why kuma event ethu sinama poets asa stage sibe nama poets ahleli phansi asinawo ama fans uzogenerator ke phama fans ku TikTok abantu abak TikTok abathengi ticket betha ngama event manje uzofica kwi event kushuthwa abantu abase stage kuphela nama video phuma lezo zinto iaudience ayishuthwa ingoba yikho ayisho mina ama poets amanye to iaudience le ngisho abantu mina abasha ingoba yikho yabo ingoba yikho kwenziwa yini lokho ngoba ama poetry sessions awasekho ama poetry sessions umohlehla nje ngempela uye emuva uzobona ayigcwele ubuso ongabazi ishow iyodwa event esenza leyo nto ipoetry on the lawn phela poetry on the lawn leyo uyafica ubazi lobuso lwabuba lapho hayi lama event akhona manje ushutha nabazali benu no cousin benu nama poets akona audience le abantu phoqe ukuthi bakusupport ngoba ngabahlinela kusasa yabo indaba yabulawa ama session kwathiwa mohamba session uyaphupha ungahlezi ungabe khona into eshiwayo le kumaintain ama brand lebhida ungabe mningi banda abakuswela abantu udoti leyo nto ile Shandisi lezi nzoma artist amakhulu lezo ukuthi hayi yabo abangazi bakujwayela abantu aphuma ama brand amaningi ama poets adope amaningi esanawo manje akhiwa ama session ade hlala ama session yabo ikhona nje isession yayidope ayise like organization bazongicorrect abantu i-organization kwakuthiwa i-Kinartist awucheck abantu abaphuma kwi-Kinartist and i-research nje ucheck abantu abaphuma kwi-Kinartist uba-check manje uba-trace manje ukuthi badope kangakanani ucheck abantu abaphuma eziko ama-poetry session amanje awasenama lentuza awasenama workshop yabo awasenama workshop yabo so the moment engasena ama workshop sekulahleka lento yokuthi ayisakhandeki inkondlo yabo abasakwazi ukukhanda inkondlo like phela egcineni konke kuma workshop kuma poetry session the moment kuba khona workshop the moment kwakheka ilentuza ipoet ngokuphelele because there is a difference between i-recite ne-performance
kuthiwa naw 15 minutes yabo nokuya nje kwisession usuku manje ushoyele inkondlo yakho naw 15 minutes onikwe wona uyakwazi ukusebenzisa lo 15 minutes awukwazi ukusebenzisa lo 15 minutes but mekuthi khona abantu kwilethu kwi-poetry session abadedicate nina ama-poetry session ningabaqasha labantu asebebadala mhlawumbe so 100 rand mhlawumbe so 10 rand 30 rand kuthi okay Thandofuzi please come uzosiletha uzosworkshop starring please nayo imali yokugibela nayo imali petrol ceba usilethe uzosworkshop yabo mase sekuyingozi kwi-art session kwi-poetry session mangasekho umuntu oniletuzayo ungasekho kungasaworkshopana wonke umuntu yo-stage ziyakhala nje ziyaphunyeka goduka wonke umuntu yo-stage kuyakhala nje ziyagoduka unless ke ukuthi yakhelwe kuleso sisekelo vele yabo yakhelwe kuleso sisekelo vele eDurban-ke eDurban ukalwa nge-one man show eDurban ukalwa nge-one man show ukuthi okay ubani usengama phambi kethu as-workshop ulokishi umbhali but like bengamningi stage begxile kwi-organization bengamningi stage ufuna abantu abakanjalo abazoba kuma-session abazo-understanda lezi zinto zama-workshop abazoma athubani bana siqale phandle nkondlo awiqale phansi mhlawumbe ukhipha ukuthi ufaka ukuthi mhlawumbe ukuthi lento ngeke lento yo-encourage abantu umuzwa wakhe loyo hayi imibhalo yakhe into efana musukhuluma into engekho akona wonke umuntu odalela ukubhala ayona wonke umuntu odalela ukurecite khona ababhali kuphela ngesinye isikhathi kube khona umuntu okwazi ukubhala aphinda recite yabo manje wena wonke umuntu phela manithi wonke umuntu hayi impalo yakhe imizwa yakhe le ususijwala kabi into ecabanga leyo ngasese ubona ikhanuliwe lenkondlo le yabo ubona ikhanuliwe abanye akasekho umuntu ozomdiscipline ngoba wena umlindile lapha nekhoneni ufuna ukumenza ifeni yakho uncoma yonke into ayibhalayo yabo angisho ukuthi umbuzo mbulala umshayi sayifethu ayikho lento ayibhale no dog yazi mnganami bungakhipha ukuthi bungakwenza ukuthi sawakhiqiza thina ezika ama-artist adope hamba u-arguisha lokho ney'ngane zakho sawakhiqiza thina lokho kwakwenziwa yini na ngoba kwakhona abantu abamele leyo nto leyo ukuthi mfethu yazi ukuthini lo mbhalo lo yazi ubungawenza kanje yazi lo mbhalo lo awukhiphe lezi zinto ezimbalo lezi iy'nhlamba lezi awukhiphe la akona amagama ezulu lawo hayi lo amagama ezulu hayi lo ngeke ngathi usuxubile la yabo hayi uyafa umbhalo phela egcineni kwakonke isasebenza le nto ithini shalize eshiweleni esikoleni ukhethwa kwamagama ukuthi into kanjani umqondo wenkondlo so akhetha kanjani amagama uma yonke into yihudu iparish dog phela nje like yonke into iparish nje manje nje fitha ayibo yabo like uzuma abanye bayuma 8 minutes pom nothing uzwa ngalutho nothing uzwa ngalutho ningane sekhaya ngayibhala leyo nto yabo asikufunde umqondo asesikazi zakhele thina izithombe yabo sizakhela izithombe magama asikezakhele thina ukuthi ufike wena usho kwakho ngaleyo line othizeni obhaliwe wenkondlo nami ngifike ngisho kwami yabo like iphomo ivuleleke yabo umuntu akwazi ukuyifaka kulezo icathulo lezo abanye bakwazi ukuyikhipha abanye bakwazi ukukhala kuyona abanye bakwazi ukuhleka kuyona yabo but angabe sekuthi le ndawo incova nqaba bayadukile abantu kuzakalani la yabo sebanye bayadanza-ke manje stage yabo angisho ukuthi abantu bangahambi nesikhathi because isikhathi manje umuntu uya-check i-technology iya-fast forward izinto but manje musu ukudlala ngathi ngoba ufuna ukuyoposta ku-TikTok musu ukudlala ngathi yabo baganga ngathi abantu manje ubona ukuthi hayi ayikho-ke nje le nto yabo strong leadership ibalulekile ngeke isession iphathwe umuntu ovele nawe ufuna ukuvela ukugqama lana bathi baphume ezikabantswempu ubuciko bomlomo leyo lokisho baphuma kubuciko bomlomo kwazi kwaphuma ama-slam champ laphana yabo ngoba kwakhona uchairperson wakhona wayengayena umuntu osanda stage wayengenandaba wayenza i-quote poet angayi stage
yabo onhlanhla rapper I was glad ngibona kuma-church awe Poetry Africa boardroom Shandi slam poetry slam yabo I was glad i-curator leyana ubakha ama-artist obuciko bomlomo yabo ezikole amagama nama-curate inqwaba Bright Luthuli Jabulani Mkhize Sigwaza umfana futhi Poto Spesihle Mkhize umbali Memele ama-curator aseziko lawo uNhlanhla Mhlongo ama-curator aseziko lawo ababenza ama-workshop kuphume ama-artist adope lawa nina amasediniwe mesekuthiwa ayimashi lento masediniwe i-artist lethu ni-recruit nina nilifake campaign nilenze ifeni yenu libona hawu lapha bona abantu abawuthanda umsebenzi hayi ngoba bewuthanda umsebenzi wakho silima hayi ngoba bewuthanda umsebenzi wakho bayakurecruiter bafuna ube yifeni yabo mhla benza lamashow abo kabhedayo bebanjwe inkantini bakubiza qamuke nawe sisupport ubani start about support ubani wena nje mothuli nje kahle uthuli kahle nje ungakhipha 250 uthenga ithikithi yobuka ishow yakho uthuli nje kahle nje u-right kahle kani ekugcineni kwako konke sayisenza i-workshop yakhumbula wawukhona kuyona sayisenza i-workshop hathula thinya artist asedebheni ukusupporta nje the only people abasupporta leyo Shandisi ukubhela owakhipha imali Mbali Imela wavuka ekseni leyo ngane bro wavuka ekseni Mbali Imela wenza ukudla wenzela ama-artist ekseni entathu wenzela ama-artist ukudla azokudla ekseni i-breakfast wawalka from lahlala khona wazosilethela yabo starring asuka weletuzona wazohlala hours enegiga aqashelwe yona wahlala hours wa workshop ama-artist thanda waste petrol wakho weza kuthini uRodney weza kuthina wazoletuzwa workshop ama-artist amanye ama-artist aposta ngeshow oshiwe basuka bazosupport lento i-workshop. The only time when ovela khona uzosupport ama-workshop uzosupporting ila uzosupporta khona umuntu odiniwe odiniwe ukuthi umJ uthe that the only time uMamzamani mebona nje khona odiniwe usayamrecruit nalesilima khona lesilima lesahlulwa kwenza i-art session siyahlula dismally lesikuthiwa uslam there's this guy wenza wahlulwa kwenza i-art session wayibulala i-art session eqalwe uSibusiso Malimela umhlengi Nhlangulela umhlengi Mkhize umbali Malimela wayibulala i-art session uzotshela thina ukuthi sibulala benomunye uNtsangweni khona omunye uNtsangweni ohleze edakweni Ntsango wabhala ku-Facebook wathi iziko for 10 years ibuka ama-artist njengoba iziko lehlezi liphede libulala how ibulala kanjani how yabo ibulala how akazi naye ngikakutshela yazi bakwenzakalani umunye udate kwathi ngomunye udate bayazi abaningi ama-art session aseziko siwabamba esikoleni ekuthiwa iVukuzakhe i-boarding school kuhlala iy'ngane ngaphakathi so wathi uthisha omkhulu bafethu ngoba kunelentuza la ngaphakathi kune-building esiyindala and le building njengoba isiyindala isibhemela amaphara ingane seyiyabo khona sekubhenywa ama-drugs ingane zenza ucansi khona laphana please ngicela nithathe le building le niyisebenzise mase niyayi-renovate yabo sasikwi-process yokuthi igcine ibhilonga kuthini because bayazi iVukuzakhe inkulu yabo sasesiyiphiwe mafiko Slam nabangani bakhe bangena kwi-art session the day sigcina ukuba seVukuzakhe bangena kwi-art session wahlala kancane waqhoba ama-artist lawazi ukuthi uyabhema lokho wasayinela kanje wasayinela baphuma angithi njengoba kuyi-building khona lama-building ubone lapha kunama-building amanye la amanye abangasasebenzi basezobona ukuthi benze njani ngawo waqhoba ama-artist bayongena lapho bayobhemela khona Intsango boarding school yafika i-security lashutha isithombe lana ukuthi usho omkhulu wasendela umfana futhi wathi angisanidingi la niyenzokwenza the very same thing ade yenziwa abantu but ibona abathi thina sibulala i-art sibulala how
Why uqhamisa lokho esikwenzile okasimuthi sikwenzile okubi ungaqhamisi lokho kulentuza. The very same people ukuthi nje to respect ama victim, the very same people abenza into ekuthiwa calligraph. Ingane zithi ebusuku evuka umuntu esemela ibotoza. Because phela yenziwa the cross like ya cross night lapha uyayibotoza omunye ufa yakhulisa indaba. Ithi theke nava umjida seyifaka isandla lentuzweni kwi-private hayibo yabo kuba lentuzo bengizothatha lo lentuzo lo inbox ngiyipaxeke la kuba ngihloniphe lengane le kuba ngihloniphe lengane ngabe ngiyipaxeka la but thina sabulali at how what do you mean at least asikaze sina sizama ukurepa umuntu bafethu kuningi singakhuluma ngakho singakhuluma ngakho and I wish singayivula le space sokuthi i-poetry industry kumele ikhule yabo aniye ukudiscourage ingane ukuthi like ukuthi ukuhlala kwi-art surgeon kuyalentuza and true akubuildwa amalentuza like satha nawe isikhathi onaso uyokwakha i-art surgeon uyolekelela ekwakhiweni kwe-art surgeon kunama-art surgeon nje like sazama kwahlanganisa ukuthi avuke yabo kwezinye indawo engengizisho ngoba nizogijima niyophapha futhi nakhona nifika lapha the only thing yazi laba kanje labayidomngala lama-artist amadala aseThekwini lezi ezinye iduphungu sikeve afike umuntu afike lapha umuntu edakwe uthi usefuna yini ungeniswa akahlali bagcwala ngaphandle angene sebedakiwe utshwala baphuza umzambini nalesilimo sozamani uzambe sezovuthwa ebusweni ngathi inyama ebilisiwe uphuza umzambini abuya azotshela thina sasinalutho thina sinakho sibusiso uNkulunkulu ngakho thina sinakho sibusiso uNkulunkulu and ngeke sipost i-age ayisavuma ukuthi singaposta manje lezi zinto enginazi ngoba fanele ngibe nginazo kwi-age yami simphume wena yazi uyangibasela wena ngoba manje inkinga awunampi nje wena yabo manje yonke ngiyengizana ukuthi manje ngalo simemezana njengabafana ngathi ngaphinde kube khona naleyo nto kube khona naleyo vavavuma abanye yazi omunye kwenziwa i-event bakwasuka omunye umfana nje omunye uphaphayo lapha o staff ride ukotela yonke into efika edumayo okwafika wathi kupost ngibhala ipost ku Facebook ngithi mina ku Facebook page yami page whatever personal account athi lo mjida ngithi mina ngikhala ngokuthi yekani uthi nifike kuma event masenilentuza nigqoke ikipa ze event yenye ye event ya whoever lo suke zophushisho nizongena kwi event bazoqala bahlale ngaphandle baphuza utshwala mase bayangena sebezo distract sebegqoka ikipa zene like sebenika abantu la phakathi kwi audience sebenika abantu la ngaphandle bekhona uyochaba bamnika ama pamphlets aleyo event lo uyenza kanjani leyo nto uphusha kanjani event kwi event awulinde ngani iphele i-event mase uyaphusha akathenga ithikithi uzolinda ukuthi i-show masidaya like sikusele excuse me sekusela ama minutes okugcina like singana kwemuntu uthi nginama-ticket sebezongena ke lapha phakathi uthi uyabona security amalento zama pamphlets yafika lesinema se-artist sazothi ushubani few days later nami sengithi angathi ngifuna umu-inboxa lowo bani amshoyo sekithi ngiyam-inboxa hayibo wasang-unfriend ubani ilesilime esammenshina just because ngakhuluma into eyiqiniso yabo just because ngakhuluma into eyiqiniso so nje guys nje yileyo maphathi and bafethu and kunengane efikile angisho ukuthi zonke abantu umuntu khona ubona ukuthi imbalabo yizo akona wonke umuntu onjalo khona ingane ezifikile eshise khona ingane ethi kuthiwa shout out lezi ngane le ngane le kuthiwa uNondaba into bazanthi uNondaba ongethiwanga athi ongethiwanga she's dope dog umase kuba kwasikhona Hlongo samkele mase kuba ubani uzibusiso Ganyaza hayi baba hayi uzibusisa hayi yabona mekuthiwa ke uzibusiso ngikhumbuza uZanele Khoza Zanele Khoza wafika eziko ehamba noMandisa waqala afika ehamba yedwa
mefika the only thing mekuthiwa artist mekuthiwa awona ama-artist adinga ukulungiswa wakhulunywa ngozanele Khoza noSibusiso Ganyasa. uZanele wafika eziko wathi umfana futhi kuyena the only thing efuna ukulungiswa kule ngane speed because ngingamuzwa ukuthi uthini yabo like i-technique ye-stage yabo zonke lezo zinto indlela lento uzayipresenta high pom yabo awufundiswa lezo zinto zombala the rest nje kodwa I do you mama hayi la ipeni nezo natural lento kuyena akayiforce